ake ngilungise siselapho nje baba ake ngitshela abantu bonke lezi zinto esikhuluma ngazo njengamanje zikhona zinabo futhi ubungozi the most abayilandile ziphila ziyabarula akakwazi ukuhlala nathi ngoba ziyamtshela ukuthi manje imali sendaweni ethile manje kwenzeka ukuthi manje kuukuthi uyangizwa so noma ehlala kodwa isikhathi sabafowabo noma sabangani sibancane esiningi esalamadoda awaphethe ngoba bathu bayiwalanda wathi walandela ukuthi amnike imali so ke ayasebenza semsebenzini uma ngabe ubophela inkaba ulima indima kufuna ziqede la futhi obunye ubungozi bakhona obukhona muke wayenza imistake kulamadoda esikhuluma ngawo boMkhovu Matindana uPhiyani uDokolosha uDokolosha kuyingozi kakhulu uyabulala uyadinwa uma ungadlile ungawuthengelanga utshwala uyaphuza le ndoda iyaphuza yabona into engikhuluma ngayo ngifuna ukutshela abantu namhla jikelele iSouth Africa yonke neAfrica yonke ngeke ngayiphatha leyo nto uDokolosha ngeke ngayiphatha leyo nto kwakungayona eyami ngangiye ngayihirisha kumfoka amhlonga ngemfihli noma ngasekho emhlabeni kodwa ngiyamveza lento bengivuke kuseni ngikhulume nayo ngitshele ukuthi indoda namhlanje imali ayikho la ikhangilambile bingitshela lento le ukuthi yabona manje yathi asambe manje siye endaweni ethi into la yangicika khona yangenza ngayibuyisela emuva yayithatha nemali yakho njengoba sihleli kanje manje yathi yabona ukuthi hey khona imali la izayithatha sasagcina sixabana sodwa manje ngoba isigangi lesi mana ke Fokiyana njengoba sihleli nawe nje izothatha eyami imali yebo asisawa sokhuluma nogogo khuluma kokusethene zinto amafasha bahlosile bathu sokhulu sokhokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishukela phansi